iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye, mwabonye ikingura, ikaze kuri radiyo yanyu. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Thomas. Muyavugwa muri Afrika, abahinga mu by'amagara y'abantu baragabisha ko kubona Afrika yarananiwe gucandaga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 300 z'abanyagihugu bayo bizogira ingaruka nini ku bisata by'amagara y'abantu no ku butunzi. Ni mu gihe Afrika ariko karere kagisigaye inyuma ugeranije n'ahandi ku isi mu gucandaga abantu COVID-19. Ikigo cya Afrika kijejwe kugenzura indwara kivuga ko ibihugu nka Tanzania, Uburundi, Eritrea hamwe na Repubulika yitangaje ya Saharawi atamunyagihugu wavyo n'umwe arahabwa urwo rucanco. Burkina Faso yaronkejwe incanco 115 za AstraZeneca, ariko ngo nta munyagihugu n'umwe wayo araterwa na rumwe. Muri rusangi Afrika imaze kuronka abantu hafi 5,000,000 banduye COVID-19 hamwe n'abandi 133 bamaze gupfa. Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yarasavye leta ya Sudani kurungika irahe abagabo 4 barimwo Omar al-Bashir, iyo sentare yagiriza ivyaha vyo mu ntambara bakoreye muri Darfur. Fatou Bensouda yabisabiye mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa gatatu. Bensouda yavuze ko Sudani ikwiye kwerekana ko ari leta nshasha by'ukuri mu kwifatanya n'amakungu, kandi akayisaba kwiyunga n'abandi mu kubahiriza ubutungane hamwe n'amategeko mpuzamakungu. Umushikirizamanza mukuru wa CPI Bensouda yamuka muri Gambia arangiza amabanga yiwe ku itariki ya 16 y'uku kwezi, inyuma y'imyaka hafi 20 amaze akorera muri yo sentare. 9 muri yo akaba yari umukuru wayo. Azosubirirwa n'umushingwamanza w'umwongereza Karim Khan azwi mu bikorwa byo guharanira agateka ka muntu. Tukiri muri Afrika, raporo y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu yasohotse muri indwi ivuga ko abasirikare bavuye muri Somalia baja guhabwa imyimenyerezo muri Eritrea baruhiye kuja kurwana mu ntambara ihitiye muri Tigre. Leta ya Somalia yamye ihakana ko abasirikare bayo bari muri Tigre. Abavyeyi b'abo basirikare muri abo baburiwe irengero muri izo ntambara barashavuriye perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo kuba yarahakanye ivyo byarashikiye abana babo. Abdisalam Guled muyavugwa mu makungu, perezida Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu niho yashika ku mugabane wa Buraya mu rugendo rwiwe rwa mbere mu makungu, ahategekanya kubonana n'abandi bakuru b'ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Ni imbere yuko azobonana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu ndwiza i Geneve mu Busuwise. Imbere yo guhaguruka i Washington ejo kwa gatatu, perezida Biden yavuze ko intumbero y'uru rugendo ari gukomeza ubucuti n'ibihugu bicuditse na Amerika. Yavuze kandi ko azobwira perezida Putin n'Ubushinwa ko Buraya na Amerika ari urunani ntamenwa. Yavuze kandi ko azotangaza umugambi wiwe rusangi wo kuzocandaga isi umugera wa COVID-19. Amerika iramaze gucandaga igice ca kabiri c'abanyagihugu bayo bakuze, ariko ibihugu bikenye biracari inyuma cyane muri ico gikorwa. Perezida Biden kuri uyu munsi wa kane ategekanya kuganira n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson imbere yo kwitabira inama ya G7 y'ibihugu bikize kuruta ibindi izobera mu Bwongereza kuva kuri wa gatanu gushika ku munsi w'Imana. Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho.
inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa3 radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi ubushomeri mu barangiza amashuri mu ntara ya Makamba bwabaye ndanze, barambaza leta kugira ngo ibafashe. Kugira nze muri uwo mwuga narahejeje amashuri nize rupe, mbona ko atakazi ndonse, ndaguma muhira, mbona abandi baguma bagwa yarabarovyi bagaruka, nkabona bamerewe neza, bati kumbure na Genova ngaha muhira ntashobora kuja hariya y'abandi baja nkaronka akazi. Bakunduwukize Deo n'umwe mu baherutse kurangiza amashuri, akora akazi katajyanye n'ibyo yize. Mu Rwanda abasenateri bamwe na bamwe baranenga ireme ry'uburezi. Mu Rwanda kandi abaturage b'umurenge wa Gasakuza mu karere ka Musanze baragaya ifumbire itujuje ubuziranenge bahawe. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere mu Burundi. Bamwe mu barangiza amashuri mu ntara ya Makamba bavuga ko babayeho nabi kuko leta itabaha akazi. Abahanga banonosoye ibijyanye n'iby'imirimo basanga leta y'u Burundi yari ikwiye korohereza abashoramari b'abanyamahanga gushinga akazi mu gihugu. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Bamwe bavuga ko bataronse akazi kuva barangije amashuri. Abakunzi b'ijwi rya Amerika babasanze muri zone mvugo ya komine Nyanzarake y'intara ya Makamba. Harabahisemwo gukora uburovyi bw'amafi mu kiyaga Tanganyika. Deo Bakundukize n'umwe muri abo yahejeje ishuri ryo kwigisha, ariko siwo mwuga akora. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze ku mweha wa mvugo. Turi bumaze kumara amashuri tukadepoza tukabura ukuntu tworonka akazi twokora, twaravye kuguma muhira tubura ko bitoroshe. Je kugira nze muri uwo mwuga narahejeje amashuri nize rupe, mbona ko atakazi ndonse, ndaguma muhira, mbona abandi baguma bagenda bava yarabarovyi bagaruka, nkabona bamerewe neza, bati kumbure na Genova ngaha muhira ntashobora kuja hariya y'abandi baja nkaronka akazi, hanyuma nkabandanya kubaho nk'abandi. Ico gituma naciye ndishira mu cyo cyiyumviro cyo kuza ngaha. Sabahejeje ishuri nderabigisha gusa bataronkejwe akazi mu gihugu. Jean de Dieu Nintunze wo muri komine Nyanzarake yahejeje ishuri ryisumbuye mu ndome za none kuva mu mwaka wa 2015. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze ariko adandaza amakara n'itomati ku mugwa mukuru wa komine. Umwuga avuga ko utagenda neza. Jewe nize igisata c'indome za none 2014 shira 2015 naronka diplome. Ubu niyungunganya dandaza udukara, ahani nka dandaza itomate, nivyo bifasha mu buzima bwa none. Haraho bishika n'umutaho kamperana nkacambaho mu buzima bugoye. Ubwo rwaruka rwarangije amashuri yisumbuye muri komine Nyanzarake y'intara Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi muri kino gihe rutagira akazi, rusaba ko leta yorushigikira. Ruvuga ko niba nk'urwaruka yashinzwe ruyumva ku matwi. Duhora tuyumva ntaho turayibona, twoyisaba ko yozira tugendera, hejeje kutugendera ikazira tumenyesha ukuntu twobaho n'ukuntu twoyitura. Abavyeyi bo muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba hari ikintu gikomeye kibababaza. Marcienne Barenga yabo n'umwe muri abo bavyeyi ababazwa n'ingene abana bashizwe mu mashuri bayahejeje batahira kuyerera mu mabarabara. Nukuri turababara kubera tuba twarasohoye amahera yo kubigisha abana kandi bakabura ikintu boshikako, kandi twarasohoye amahera, ariko ukabona abandi bararonse aho bisumamwo bakaronka n'amajana 2 yo gufasha abavyeyi, ariko babandi babana twigishije natwe kugira ngo natwe turonke kuruhuka bakabura ico bifashisha, bikatubabaza. Igituma abahejeje amashuri mu Burundi badahita baronka akazi nuko atabuhari. Vyemezwa n'umuhinga mu bijanye n'akazi, akabarongo ikigo BBN gifasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi yo kwikenura. Fate cyane cyane ku mashirahamwe yikorera utwabo afise ivyo ahingura, ari mu burimyi cyangwa ubworozi, cyane cyane mu mahinguriro, bajya nibo batanga akazi rero no kuvuga yuko baba bakeneye abakozi nabo ubakenera kubera yuko
ufise ico wakoresha kugira ngo umwimbu wongerekane. Iyo rero isoko ibonetse uca ukenera kwimbura vyinshi, kugira imbura vyinshi rero ukenera abakozi, niho utanga akazi. Reka abanyamitahe bakaza mu Burundi atamananiza basabwe ni kimwe mu vyo Pierre Claver Nduwumwami arongoye BBN asaba leta kugira bikunde ubuzi bugwire mu gihugu. Nteyakamu leta yuko ikwiye korohereza no kuri abanyamitahe na cane cane abava hanze bagira bati twashaka kuza gukora mu Burundi mugabo tworohereze kuri ibi n'ibi n'ibi, nukubumviriza. Niho rero iyo ariko araza yonyene niyarondera ati nkeneye abasudere, nkeneye abimba ubutare n'agataka, ariko nkeneye n'amabarabara n'amatara. Ivyo ni leta ibishiraho, n'ibihugu vya Amerika vya rutura vya Bufaransa baringinga abanyamitahe bakaja iwabo bagakorera iwabo. Ivyo biruko mu gihe mu Burundi abarangiza amashuri ntibaronswa akazi atari agaseseshwa rumuri. Ku rubuga ngurukana bumenyi, ikigo Istebu cishinze gutanga ibiharuro ku buzima bw'igihugu kivuga ko 40.7% ku ruhande rw'abigeme barangiza amashuri atakazi bafise, abasore nabo bakaba bagera kuri 39.6%. Mu Rwanda uburezi bwaradindiye. Bamwe mu basenateri basanga rimwe na rimwe biterwa n'ihindagurika rya hato na hato rya porogaramu z'inyigisho. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe na komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage muri Sena kuri wa kabiri yigaga ku kuzamura ireme ry'uburezi yaraye ishojwe, bamwe mu basenateri bumvikanishije ibikenewe. Senateri Dusingizemungu Jean Pierre na Senateri Emmanuel Havugimana bagarutse kuri bimwe babona byazahura ireme ry'uburezi. Ikindi gituma ireme ry'uburezi rizamuka ni na abarimu ubwabo byaragaye ko kubateza imbere, guteza imbere amasomo bahabwa bifite akamaro, ariko n'imibereho yabo. Hari aho usanga amashuri yita ku mibereho y'abarimu, muri ayo mashuri ugasanga ireme ry'uburezi rizamuka kurusha andi mashuri, nko koroherezwa kubona icumbi, kubona isoko ryihariye nariya tujya tubona mu nzego z'umutekano n'ibindi. Ibyo bigatuma abarimu bagira motivation. Abarimu nabo bakwiye guhabwa agahimbazamusyi gafatika. Umuntu ntajya mu bwarimu kubera ko yabuze ikindi kintu akora. Hari benshi twaciye mu bwarimu, iyo ukora umurimo utishimye ukumva utawushaka, abana birirwa tukagura gusa. Uruhare rwo guhinduranya porogaramu ntitindeho ni zimwe zagaragajwe n'abasenateri mu bizambya ireme ry'uburezi, nabyo Senateri Havugimana arabyumvikanisha. Muri iyi myaka 27 hagiye habaho n'impinduka nyinshi cyane mu burezi. Ngira ngo hari Minisiteri y'Uburezi muri iyi myaka 27 niba yagize abaminisitiri benshi bashobora kuba bagera nko ku 10 mu myaka 27, urumva ari mu wayene y'imyaka 2.7 hari kuri buri mu minisitiri, kandi buri wese akagenda asa n'ahazana reforme ye, ahindura ibintu, bahindura indimi, ugasanga rimwe na rimwe n'abarimu babishyira mu bikorwa basa naho bayawe icyo bakora, ugasanga hari ibitabo bimaze gutanga amafaranga bakabibika. Ibi bibazo abo basenateri bagarutseho ni nabyo akenshi abarimu ndetse n'ababyeyi bakunze gusobanurira guverinoma. Urebye ikibazo ubundi ni amafaranga, naho ubundi kwiga uburezi uzi ukuntu ari n'akazi keza. Ejo bundi haje abana twigishije hano baje ugasanga aratanga ingura cyari mwarimu. Kubera iki? Nawe azi ko imibereho ya mwarimu ikaze, arumva urwego agezeho, wowe wakabaye umurusha. Kuvuga ngo umwana uyu munsi yize mu Cyongereza, ejo yije mu Kinyarwanda, ntari bumenye icyo Cyongereza, ntari bumenye n'icyo Kinyarwanda, arahagarara hagati. Ubuke bw'ibikoresho nabwo bwagaragajwe nka bimwe mu bikoma mu nkokora ireme ry'uburezi. Mu bipimo bya Minisiteri y'Uburezi byo mu mwaka w'2019 bigaragaza ko byibura mu mashuri abanza intebe yicaraho abanyeshuri 5 mu gihe igenewe abana 2 gusa. Mu yandi mashuri abanza byerekana ko abanyeshuri 5 bahurira ku gitabo kimwe kandi ubundi kigenewe abana 2. Iyamuremye Augustin, perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, we ashimangira ko hakenewe ubusesenguzi bwimbitse kuri iki kibazo. Nka Sena twebwe dushinzwe gukurikirana gahunda no kugenzura ibikorwa n'imikorere ya guverinoma. Icya mbere ni ugukora analize critique y'izo gahunda y'izo politike, tukagira guverinoma inama twebwira tuti ure mu burezi mufate indicators zibarika zipimika 2-3 tuzagenda tureba ko twazigezeho. Uburezi ntabwo ari amashuri.
si abarimu bahembwa, nicyo uwarezwe ageraho ushobora kwerekana. Bimwe mu byifuzo byatanzwe n'abasenateri ni uko ireme ry'uburezi ridakwiye gupimirwa ku manota ari ku mpamyabumenyi, ahubwo ko hakwiye kujya hanagaragazwa icyo umunyeshuri ashoboye kuri iyo mpamyabumenyi ye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turacyari mu Rwanda, mu murenge wa Gasakuza mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru. Abaturage bahawe ifumbire itujuje ubuziranenge none irabahombya. Barasaba leta guhagurukira iki kibazo. Jean Baptiste Ndabananiye arakomeza kuri iyi nkuru. Aba baturage bo mu mudugudu wa Gataba mu kagari ka Gasakuza ko mu murenge wa Gacaca Musanze baherutse kubwira Ijwi ry'Amerika ko bahawe ifumbire itujuje ubuziranenge. Ifumbire mbona ririmo ibicupa, ibisupanete mbona ririmo ibasha. Ibiri fumbire wa mugabo waguze. Ubwo nagiye kurikoramo igicupa ahubwo cyana rankebyemo. No kubigori byarangiye byeze ritari ryayonga. Twasekeye irikirimo imisenyi bahaga basuzemo amazi ukabona itose ukagira ngo ni imborera. Twarahingaga umwaka ugahita nyuma y'icumweru umwaka wageze hejuru, ariko umwaka wamera gutukuye. Ibishyimbo byameze bitukuye amaba asa n'umuhondo. Bavuga ko ifumbire yabarumbirije imyaka. Bigara amatarasa ane nakora mu mufuka n'igice by'ibigori. Nta nahungu ngo mpima ariko nta nasenka ntiyageramo. Harebye wa mugabo we iri fumbire wafumbije hano ryakagiye hakameze n'urunyabutongo kikoreshagwa mu shashe ko muvandimwe kikamera. Nageragezaga wenda ku bigori yakabanye wenda byibuze wenda nk'ibiro 110 we 50 nabyo ntaho bishitse neza. Nari nahindemo ibishimbo mbere nakoranaga na mukecuru nezaga nka toni igice y'ibishimbo, ariko ngubu nta n'ibiro 100 nakuyemo. Umufuka uhanye n'ibiro 100 naho ibiro senkani ni ibiro 50. Bongeraho ko bakomeje kwishyuzwa amafaranga y'iyo fumbire bavuga ko ntacyo yabamariye. Amafaranga wiwanje bamwandikiye ntabwo yari yakagatanze, ntabwo yari yabanta nakubesha. Bazakomeza kugwamwisha kandi ibigori yejeje mperutse kutujana bambwira amafaranga 110 y'ikiro. Ubu akomeje kugenda bakwipa mu kubishyura. None se yagira ati nari kurata ibigori ikibara yaratishije 50. Ibyo nakuyemo se none ko ntawe nami ibihumbi wenda nk'icumi. Kumera kweza umufuka nahise ngugurisha 55 nongeraho 5, ubwo mbaha 40. Biba nkari 120 na bingahe. Mbyibutsa ngira ikiniga yuko banteye mu bihumbi bidashira. Oya n'umuga nta napfa kurira, ariko agahenda ko karanyishyuka. Uyu mugabo wo mu mudugudu wa Gasenyi nawo wo mu kagari ka Gasakuza avuga ko abaturage bo mu mudugudu wa Gataba bari bagenewe iyo fumbire nk'igihembo cy'uko bahize indi midugudu yo mu karere ka Musanze mu kwishyura ubwisungane mu buvuzi, ko bitari byitezwe ko bayishyuzwa. Batoragije ngo umudugudu ngo wa Gataba ngo n'uwica itegerezo ngo wayi wa mbere mu karere uvuga kugendera iryo fumbire. Byaje ari nk'iby'ubuntu, ari uko uyo umutoje ajya gufumbiza ko birangira nyuma yaho babishuje n'ubu ngo babishuzaga nuko ari induru zavuze akagabanya kubishyuza, ariko hari abimaze kwishyura. Twebere ko ndi muri Gasenyi ihanye imbibi na Gataba nahangaho nta narifashe nje nakoresheje ijyanje ngo bawuhembye ifumbire idashitse. Nyamara ariko kuri uyu wa kabiri umukozi w'umurenge wa Gacaca Joseph Desire Dusabimana ushinzwe ubuhinzi yahakanye ibivugwa n'aba baturage. Bahawe ifumbire y'imborera ntabwo ari bo bonyine, yemwe kwa cyenda no kwa 10 umwaka ushize tuyibaha ku ideni, tugiye kwishyuza bamwe barishyura abandi banga kwishyura. Banze kwishyura rero baravuga bati ntabwo turabishyura, niho batangiye kuvuga ngo ifumbire mwaduhaye ngo yari mbi. Naho ngaho barejeje nyine hari akandi kagari ka Kabirizi. Dusabimana yanahakanye ko ifumbire yahawe abaturage b'umudugudu wa Gataba nk'igihembo. Nubwo Dusabimana yemeje ko ifumbire yari nta makemwa kandi ko abahinzi bo mu kagari ka Kabirizi bayikoresheje bakeza, uyu muturage wo muri Kabirizi yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ko muri rusange abaturage ba Kabirizi batakoresheje iyo fumbire kandi ko n'abayikoresheje batejeje. Twe ahantu bayimenye abaturage barayanze bakoresha iyabo. Bayangiye iki? Ibiciro ni ukuvuga ngo bagupimiraga igitebo bakavuga wenda niba igitebo gifite ibiro nka 20 bakakubwira ngo uzishyura amafaranga wenda nk'ibihumbi 3. Ubwo rero basanga ariko bimeze abaturage bati tuzakoresha yacu. Waba ubizi neza ko muri Kabirizi hose nta na hamwe abaturage bakoresheje ifumbire? Bayo ya mbere barayikoresheje cyane. Iriya fumbire yaje ari nk'intuburano ntabwo yigeze kweza. Aho bayishyiraga nta cyatsi cyahameraga? Ntacyo wagira uti sinzi na side yakagombye kuba yari irimo. Narabyiboneye. Saha honyine abaturage binubira iki kibazo cy'ifumbire mbi.
umuvugizi mukuru w'umuryango Imbaraga ukurikirana abahinzi babarirwa mu bihumbi 27,300 mu Rwanda, Jean Paul Munyakazi yabisobanuriye Ijwi ry'Amerika kuri wa kabiri. cyane cyane ifumbire y'imborera ni ifumbire muri iyi minsi ikorwa na ba rwiyemezamirimo ku giti cyabo. Twari twaragiye tubakangurira ko mbere y'uko baziha abaturage, inzego za leta cyane cyane ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB kibanza kikotoreza gutanga uburenganzira ko ayo mafumbire yakwiye gukoreshwa. Aha rero ba rwiyemezamirimo benshi uretse no kubaha amafumbire ameze gutya, harimo n'abashyiramo igitaka, bagafata igitaka bakaryongera muri ya fumbire witaga yuko ari nziza. Heshi icyo kibazo kiragaragara mu turere dutandukanye kirimo, ntabwo wavuga ngo ni twose 100% kuko tutigeze dukora ibarura ryihariye. Ni ikibazo gikomeye, birahombye igihugu. Munyakazi navuga ko ifumbire itujuje ubuziranenge iteza abahinzi igihombo gikazi, yongeraho ko inzego zibishinzwe zikwiye kugira icyo zikora kuri iki kibazo, cyane cyane kuko amafumbire y'imborera ntabwo akurikiranwa cyane. Niyo leta iri ikurikirana amafumbire mvaruganda. Aha rero niho dushingira rero dusaba yuko inzego za leta zadufasha, n'ikigo cy'ubuziranenge gikwiye kuzamo uko gitanga ibyangombwa. Ababikora ubu ngubu babikora batabifitiye ibyangombwa ubwabyo. Munyakazi yanavuze ko hakwiye ibiganiro hagati ya rwiyemezamirimo watanze ifumbire n'abaturage bayihawe bagakemura iki kibazo mu bwumvikane. Twagerageje kuvugisha RAB, ikigo cy'igihugu gifite mu nshingano guteza imbere ubuhinzi, kuri wa kabiri kugira ngo twumve icyo kivuga kuri iki kibazo, gusa ntabwo cyatwitabye. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi ry'Amerika i Musanze. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. abatugejejeho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari murakoze. Noneho tujye mu Bufaransa. Ejo bundi kuwa kabiri umuturage yagize gutya akubita urushyi ku itama President Emmanuel Macron ubwo uyu mukuru w'igihugu yarimo aramutsa rubanda. Macron yari yagiye gusura umujyi wa l'Ermitage mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Si ubwa mbere umuturage asagariye umutegetsi ukomeye mu ruhame gutya. Impamvu yabiterwa n'iki? Nibyo mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yaganiriyeho na muganga w'impuguke mu bumenyi bwa muntu Dr Albert Gakwaya ukorera mu Butaliyani no mu Bubiligi. Kuriya by'umwihariko sinagira icyo mbivuga kuko naba nkoze icyo bita diagnosticative. Ntabwo nahita mvuga ngo umuntu afite ikibazo kimeze gutya ntarinzi uko yari ameze, byari bimurimo n'ibyamusumye gusa. Ariko ibikunda kugaragara ko umuntu atinyuka inzego nka ziriya zingana nka kuriya, ibyagaragaye nk'uko wari ubyivugiye byahereye kuri ba Dodo Kabushi babatera inkweto, hakakurikiraho na Berlusconi bateye itafari mu mutwe agiye gusuhuza n'abantu na Sarkozy, n'uyu nyine perezida uriho Emmanuel Macron. Ukabona umuntu umwe afashe icyemezo batanaziranye nta n'ahantu asanzwe anamuzi, akaza agafata icyemezo cyo kwigira umuntu ugomba gukubita umuntu w'icyitegererezo cyangwa se w'ikirango cy'ubuyobozi cyangwa cy'ubutegetsi, azi neza ko arinzwe n'inzego nazo zifite ingufu cyane kandi zishinzwe kurinda wa muntu. Ni nko kwataka amategeko, ni nko kwataka inzego nanone zishobora kuguhemukira. Ibyo bigaterwa n'iki? Harimo ikintu cyo gushimishwa no kubabaza undi. Mbona icyo ni icya mbere. Hari abantu b'abasadike bashimishwa no kubabaza undi muntu ndetse akaba yanabishyira no kumugaragaza bitewe n'inzira y'ubwana bwe yagiye anyuramo. Ugasanga umuntu yiremyemo akantu ko guhinduka umuntu ugirira nabi abandi, bikaba ari mu buryo bwo
no gukora. Hari abantisosiyo, abantu bakora ibintu binyuranije n'ibyemewe n'amategeko, akikuramo neza bya bindi bibujijwe, we ahubwo akajya abikorera icyo. Hakaba rero n'abandi nyine twakwita abasosiyopate nabo birengagiza amategeko, isosiyete cyangwa se abantu abamo baba barayishyizeho bwo kubana aribo bakora za tontire za vyo, akabikora aribwo buryo agamije gukora. Hakaba rero n'abandi babikora uburyo bw'imirebere n'uburyo bw'imibereho buba bwaragiye bubibatera. Byose bikunda kugaruka kuko abagabo bakunda guhemuka cyane, bakunda kubituruka ku babyeyi babo b'abagabo b'abarukorike, cyangwa se inzira y'ubwana, ahantu umubyeyi w'umumama bamutandukanije umwana akiremamo ikintu kibi, mu byo bita mu rwego rwa attachment umuntu umwana yisangaho yisangaho umuha ibikwiriye, abo bita ba caregiver. Noneho uwo muntu wamubyaye asa nkaho yamuhunze, hari uburyo rero habaho za attachment zituma umuntu ahinduka, ashobora kuzahinduka umuntu uzagiramo ubusuye yo kuzahinduka umwanti sosiyete cyangwa se agahinduka. Hakaba rero n'abandi nyine nk'uko nabivugaga bagira abapapa babo, ababyeyi bagiye babaexeritaho ntuza bitewe na rukorembi ndende, bakabaha icyo bita uburyo bwo gukora bumeze gutyo bwo kumerera n'abandi bantu, bikazagenda umuntu akabikurana bijye bigaragara, ahubwo akazajya akoresha n'amayeri menshi akabikora. Ubwo navugaga abantu uko bigenda hari rero n'ubundi buryo bwo kwiyahura. Umuntu afata icyemezo cyo kwiyahura buri direct, ugatinyuka ugakora ibintu utatumwe na rubanda. Hari uburi direct bwa bundi bwo bita tentative de suicide, cyangwa se suicide yageragejwe igashoboka, kwiyahura byageragejwe bigashoboka, ukarya imiti myinshi itandukanye igize gute igahita ikurangiza, cyangwa ukanywa nka acide cyangwa se ukanitwika. Ibyo ngibyo ukiyahura, cyangwa ukajya nka hejuru ya etaje ukijugunya. Umutwe wawe ukora gutyo bikunda guturuka cyane nanone ku nzoga nyinshi, kubura umuntu wakundaga, ndetse no kwangwa bigerekeranije wanzwe kenshi, gutakaza abantu umuntu wari ukugize, nanone ufite inzira wanyuzemo yakumereye nabi. Ndetse harimo n'abakunda kubiterwa n'uko bafite agahinda cyangwa se umuhangayiko ukabije, wa wundi dukunda kwita depression cyangwa se ibyo bita amatroubles anxieux. Bikaba rero indwara wowe ntubimenye ko byagiye byensara muri wowe, bikajya bikora ku buryo ubwonko bwawe buhora bukomporota kugushwanyaguza, kugusenya. Hakaba rero n'iyo abantu benshi badakunda kumenya, ituruka ku bintu nanone byinshi bigarukana no kuri za nzoga. Icyo mvugira inzoga, ubwo inzoga kenshi bimaze guhinduka umunywi w'inzoga uhoraho uzinywa kenshi, ukunda kugira iyo bita imbamutima z'inyakibita, arizo bita sentiment de culpabilité, zikunda kugabanyiriza icyo bita agaciro muri wowe, mu kubura ingufu, noneho bikazatuma uhinduka umuntu ubwonko bwawe buhora bukurema uko wowe nawe muzagenda mukishwanyaguza. Noneho ukataka rimwe na rimwe, abantu benshi bagatinya kwataka bya bindi biri direct, bya bindi bibabaza umubiri wo hanze, agakora nk'ikintu cyo kujya guhangana n'umuntu nka institution, akavuga ati ngiye guhangana n'iki kintu cy'umutamenwa, ngiye kumenana nacyo. Dr. Albert Gakwaya, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Naha dushoreje aya makuru. Nshuti zacu rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu. Umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.